Igitugu cya Kagame na Boris Johnson cyatewe ishoti mu Bwongereza. Boris Johnson areguye. Ariko rwari rusibiye aho rugomba kunyura kuko nyuma y'amasaha 8 igitutu cyakomeje kubana cyinshi akamanika amaboko akegura. Abenshi basanga Boris Johnson yarashatse kugenda ingendo ya Kagame n'abandi banyagitugu bose. Nyuma yo gushinjwa kujenjekera ikibazo cya M23, Tshisekedi ngo nibiba ngombwa azatera u Rwanda. Nongeye kuguha ikaze kuri televiziyo ikubitira ikinyoma ahakubuye Abaryankuna TV. Ni televiziyo Rugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu. Uyu ni umwanya wo gukubitira ikinyoma ahakubuye, aho tugiye gusubira mu Bwongereza tukarebera hamwe ukwegura kwa Boris Johnson. Igitugu cya Kagame na Boris Johnson cyatewe ishoti mu Bwongereza. Boris Johnson areguye. Ese Kagame yaba yamuteye umwaku cyangwa ni ikindi gitego Patricia Scotland amutsinze? Ngende nikuzwe Rebecca, ariko sindi njyenyine, ndafatanya na bagenzi banjye Mutima ukeye Constance na Ahirwe Karori. Ntimujye kure. Inkuru yazindutse ibice bigacika ejo kuwa 4 tariki ya 7 Nyakanga niyo kweguzwa kwa Boris Johnson ku buyobozi bw'ishyaka yarayoboye ry'abakonservateri. Gusa ntibyatinze kuko mu masaha y'umugoroba amakuru yaturutse mu Bwongereza yemeza ko Boris Johnson yemuye kweguzwa ku mirimo yose. Ni ukwegura kwaje nyuma y'uko Abongereza bamaganiye kure ingendo Boris Johnson yadukanye ayikope kwa mushuti we Kagame Paul yo gutegekesha igitugu, ariko Abongereza bamubwira ko ibyo badashobora kubikozwa. Nyuma y'uko Abongereza bamaganiye kure icyo gitugu, benshi mu bategetsi bakwanaga na Boris Johnson muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko batangiye kwegura urusorongo ku buryo mu minsi 2 gusa, ari ukuvuga kuva ku itariki ya 4 kugeza ku ya 6 Nyakanga, heguye abategetsi bagera kuri 13 barimo na Minisitiri w'Ubuzima na Minisitiri w'Imari ya Leta. Ibi byatumye abagize ishyaka ahagarariye bamutegeka kwegura ku buyobozi bw'iryo shyaka, kimwe nuko abaturage nabo bakomeje kumusaba kwegura akava mu mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Mu gitondo cy'ejo kuwa 4, Boris Johnson yazindutse atanga ibara yo kwegura ku buyobozi bw'ishyaka, yiyemeza gukaza umutsi arinangira ngo ntabwo yegura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe, ariko rwari rusibiye aho rugomba kunyura kuko nyuma y'amasaha 8 igitutu cyakomeje kubana cyinshi akamanika amaboko akegura. Ariko se ni iki mu by'ukuri kihishe inyuma yo kwegura kwa Boris Johnson? Nubwo hari byinshi bikomeje kuvugwa mu itangazamakuru byaba byabereye urusyo Boris akaba ari nabyo bitumye yegura, mutwemerere tubagezeho impamvu ya nyayo mutamenye. Gusa mbere y'uko twinjira mu mpamvu ya nyayo, reka tubanze dusuzume ibivugwa mu itangazamakuru. Impamvu ya mbere yagarutsweho ni ugutegekesha igitugu. Abenshi basanga Boris Johnson yarashatse kugenda ingendo ya Kagame n'abandi banyagitugu bose, ariko Abongereza bamwereka ko izo ari imbyino za kera cyane zidashobora gukora iwabo. Abaturage bamuhagurukiye none birangiye amanitse amaboko. Impamvu ya kabiri yagarutsweho ni ukurenga ku mabwiriza yaguma mu rugo no kwirinda COVID-19. Ubwo Boris Johnson yarengaga ku mabwiriza yaguma mu rugo mu kwezi kwa 4 umwaka wa 2020, agakoresha ibirori ku ngoro y'ibiro bye yo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko mu gihe byari bibujijwe, Abongereza bararakaye cyane. Icyo gihe yahawe ibihano bikomeye birimo gucibwa amande ndetse anakorwaho amaperereza akomeye kuko bakekaga ko amafaranga yakoresheje mu birori yaraya leta. Ibi byose byatumye Abongereza bagaragaza ko bamurambiwe, basaba ko agomba kwegura. Gusa icyo gihe yakajije umutsi yanga kwegura. Impamvu ya gatatu yagarutsweho ni ikinyabupfura gike.
nk'uko tuza kubigarukaho, Boris Johnson ni umugabo w'ikinyabupfura gike n'imico y'ibunyabusozi. Ibi bituma ntawe yubaha cyangwa ngo atinye, kugeza ubwo ashaka no kwisumbukuruza ku mategeko y'igihugu. Ariko ibi byabaye akarusho ubwo yari atangiye gucudika n'umunyagitugu Kagame Paul. Ni umugabo utubaha, udashoboye kandi udashobotse. Ibi nabyo byababaje Abongereza cyane, barasara, barasizora, banasaba ko agomba kwegura vuba na bwangu. Nyamara hari ukundi twebwe tubisesengura. Ku cyumweru tariki ya 3 Nyakanga 2022 mu gitondo cya kare twabagejejeho inkuru y'intambara ikomeye ishobora guhirika umuryango wa Commonwealth iri hagati y'igikundi cya Kagame na Boris Johnson cyashatse kwibasira Patricia Scotland, umunyamabanga wa Commonwealth, bamuziza ngo ko yanze gushyigikira gahunda yo kuvana bimukira mu Bwongereza babajyana i Kigali. Ibi byatumye Boris Johnson na Kagame bahonda agatoki ku kandi bakavuga ko bagomba kumuhirika ku neza cyangwa se ku nabi. Bagerageje inzira yo kumutera ubwoba, basanga umugore wawe nta nyama y'ubwoba imuteyeho. Nibwo Kagame yongoreye Boris Johnson ko afite andi mayeri yo gukoresha igitugu, maze Johnson nawe abyemera buhumyi. Batangira ubwo gukoresha igitugu, maze Patricia nawe aca inzira ya diplomasi. Mu buryo bugaragarira buri wese, Patricia yakomeje gutsinda ibitego by'umutwe. Yabanje kubatsinda i Kigali, agoma ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth, mu gihe bo bashaka kumukuraho. None bageze mu Bwongereza, abatsinze ikindi cyo kweguza Boris Johnson. Ubwo Johnson yaratangaje ko atazashyigikira Patricia Scotland ngo akomeze kuyobora umuryango wa Commonwealth, abantu benshi baratangaye cyane, ndetse batangira kuvuga ko yaciye nk'amabere, ko yakoze ibidakorwa kandi ko bishobora guhita bishyira iherezo ku butegetsi bwe. Gusa ibyo we niyumvise uburemere byari bifite, kuko Paul Kagame yari yamwumvishije ukuntu umugore umwe atabananira ari abantu b'abagabo babiri bategetse ibihugu. Ariko icyo batamenye ni uko indyarya ihimwa n'indyamirizi. Ariko si ubundi Boris Johnson ni umuntu ki? Alexander Boris Johnson ni umugabo w'imyaka 58 wavutse ku itariki 19 Kamena 1964, avukira mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ise ni Sally Johnson naho nyina ni Charlotte Fawcett. Yize amashuri yisumbuye muri Eton College kuva mu mwaka w'1977. Bivugwa ko ariho yatangiye kwerekana imico mibi idahwitse kandi ibura ikinyabupfura. Johnson yaje gukomereza amasomo ye muri kaminuza ya Oxford, yiga iby'ubuvanganzo bwa kera n'ubugezweho, aza no kwinjira mu itsinda rya Bullingdon Club. Kuva ubwo atangira gukoresha izina rya Boris. Muri iryo tsinda kandi niho yatangiriye kwinjira muri politiki, ubwo yahuraga n'abaje kuba inshuti ze, bakaba baranakoranye mu ishyaka ry'abakonservateur zirimo David Cameron wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ari nawe wamuhuje na Paul Kagame, dore ko nawe yari inshuti ye. Cameron yaje gusimburwa na Theresa May, akaba ari we uyu munyagitugu Boris Johnson yaje asimbuye mu mwaka w'2019 kugeza ubu. Boris yabaye umunyamakuru nubwo ntaho yakoraga igihe kirekire, kuko ikinyabupfura gike cyakomeje kumuranga, kitatumaga aramba ku kazi, ndetse hari naho bamwirukanye kubwo gukoresha inyandiko mpimbano mu kinyamakuru cya The Times. Boris Johnson ubwo yari afite imyaka 23 mu mwaka w'1987 yashakanye n'umugore we wa mbere witwa Allegra Mostyn. Baje gutandukana mu mwaka w'1993. Nyuma y'umwaka umwe yashakanye na Marina Wiley, babyarana abana 4. Mu mwaka wa 2001 yatangiye kwiyamamariza guhagararira ishyaka ry'abakonservateur mu gace ka Henry, yegukana amajwi 8500, yinjira mu nteko ishinga amategeko atyo.
Mu mwaka wa 2006 yarongeye aratorwa, ariko nyuma y'imyaka 2 muri 2008 yatorewe kuyobora umujyi wa London atsinze Ken Livingstone. Bari bahanganye ku majwi 55% kuri 47%. Aho niho yadukanye umushinga wa Boris Bikers, anashyiraho amabwiriza abuza abantu kunywera inzoga mu modoka rusange. Yaje kongera gutorerwa kuyobora uwo mujyi muri 2012. Mu mwaka wa 2016 yigaragaje nk'umwe mu bari bashyigikiye cyane ko Ubwongereza buva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse agira icyizere ko agiye gusimbura inshuti ye David Cameron ubwo yari yeguye ku mwanya wa minisitiri w'intebe, ariko ntibyamuyira kuko Theresa May yamukubise inshuro. Yahise agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ku butegetsi bwa Theresa May, aza kwegura mu mwaka wa 2018 ajya kwiyamamariza guhagararira ishyaka ry'abakonservateri, bituma yiyamaza nyuma y'uko Theresa May yeguye mu mwaka wa 2019, maze aratorwa aba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ku itariki ya 24 Kamena umwaka wa 2019. Mu kwezi kwa 12 yatsindiye imyanya 80 mu nteko ishinga amategeko, acagayigo ko gutsindira imyanya myinshi kuva mu mwaka wa 1987. Kuwa 29 Gashyantare umwaka wa 2019 Boris yatangaje ko yisanze mu rukundo n'undi mugore witwa Carrie Simons, ndetse ko yamaze kumutera inda. Bakaba bitegura kwibaruka umwana baje kubyara ku 29 Mata 2020 nyuma y'amezi 18. Bibaruka undi mwana w'ubuheta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Kubera ikinyabupfura gike, Johnson yatangaje kuma mu rugo kuwa 23 Werurwe umwaka wa 2022, ariko we ananirwa kuyubahiriza, binamuviramo kurwara coronavirus, ajyanwa mu bitaro kuwa 5 Mata 2020, amarayo iminsi 7 avayo kuwa 12 Mata 2020. Gusa ibyo nta somo byamwigishije kuko yaje gufatwa yakoresheje ibirori by'akataraboneka iwe mu gihe cyaguma mu rugo, bituma abantu benshi basaba ko yahita yegura, ariko we akaza umutsi yanga kwegura. Ibi byatumye bamwe mu bo bakoranaga begura baramubisa. None se niba inzira y'igitugu yigishijwe na Kagame imubyariye amazi nk'ibisusa, Kagame we azakomeza kuyoborana Commonwealth na Patricia Scotland bikunde? Ese ahazaza ha Kagame mu muryango wa Commonwealth biraza kumera gute? Ese niba abaturage b'Ubwongereza bamagana igitugu, Abanyarwanda bo bishyize hamwe ntibakamagana igitugu cya Kagame? Kandiye ko mfite amamega, benigire kuri YouTube, mbengotiye kuri YouTube mu gihe afande atari yaza. Akarasisi kopro kinyeje gwino hono sha. Umva man, uzongera kunyita kopro kinyeje zata nkumariramo magazine yose. Kinyeje ni bari abakoloneli n'abagenerale n'abandi ba officers badutuma kwica Abanyarwanda nk'abayobewe ko aribo dukomokamo. Giruta ahubwo ni nabo twinje igisirikare tuje kurinda. Ariko uzikumva umuntu w'umugenerale, umu officer mukuru yakubiswe inshi, araviringita, aracucumwa, byose abikoreshwa n'irizembiri rimwe. Umuntu uko ryakoze umushinga w'amaraso, kandi ngiye umunsi umwe muzumva sha. Amaye ariko se sha ushwe n'ibyahiye, ariko mani uri gisazi wowe urakokinga unari bafande ari maza tawanyika tinkagira nagusanga hangaha. Freedom for the people, freedom forever, freedom. Atsi imodoka tugenda i Kanombe. Yes sir. Hanyuma ko mbonye uriya mwana mwawe muri kumwe yanungunitse ni ibiki? Nagara gusa fandi yari hambwira ko basirikare bato bamaje guta morale mu buryo bukabije. Ngo bataye morale? Abasirikare se bataye morale bate?
afande muri iki gihugu tumaze kugira izina ribi, twebwe turasaba civil twakarinze, ubundi namwe aba officers bakuru kuba kandi dukunda tukumva ngo babakubise inshi, babafunze babafungura n'imiryango, ibyo bikaduca intege sana. Yes, icyanungunikishije uriya mwana gifite ishingiro. Jeshi muzuri anakadiria umbali, ibiko byose bigomba guhinduka. Freedom for the people, freedom forever, freedom, freedom. Basirikare, bapolisi namwe mwese mukora mu nzego z'umutekano, muzirikane ko muri abana b'u Rwanda kandi mushinzwe umutekano w'abanyarwanda. Biragayitse kwica abo mushinzwe kurinda, biragayitse kubuza abanyarwanda umutekano ari mwe mwakawubahaye, biragayitse kuba mukorera umuntu aho gukorera igihugu. Nimwikebuke munarebe uko izindi ngabo zitwaye nk'iza Sudani cyangwa iza Burkina Faso. Muraba ku ruhande rw'umunyagitugu cyangwa urw'umuturage. Icyo dukeneye ni freedom, abana bose barota freedom, abajene bose bashaka freedom. Ubu butumwa mubugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Dukomeje kunezezwa no kubana nawe. Ikiganiro cyacu tugikomereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gushinjwa kujenjekera ikibazo cya M23, Tshisekedi ngo nibiba ngombwa azatera u Rwanda. Kuwa gatatu tariki ya 6 Nyakanga mwaka 2022 mu kiganiro Tshisekedi yagiranye n'ikinyamakuru Financial Times yavuze ko nibiba ngombwa azatera u Rwanda. Abajijwe niba bazakomeza kurebera mu gihe ibitero by'inyeshyamba zihabwa intwaro na Kigali bikomeje kwiyongera, yasubije ko gutera u Rwanda biri muri bimwe bishobora gukorwa mu gihe u Rwanda rwakomeza kwiyenza. Mu magambo ye yagize ati: "Ntituzakomeza kurebera, ntabwo turi abanyambaraganye." Felix Tshisekedi yanashimangiye kandi ko u Rwanda rutera muri RD Congo rwiyita M23 yatsinze mu mwaka 2013. Akavuga ko kuba yongeye kubyutsa umutwe ari ukubera ingabo z'u Rwanda ziyiri inyuma. Icyo kiganiro kikaba kije nyuma yawo abatavuga rumwe na Tshisekedi bamushinja kujenjeka mu kibazo cya M23. Ibinyamakuru bitandukanye bikomeje kugenda bigaruka ku ntambara hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Movement 23. Bimwe biba bivuga ibyabereye ku rugamba, bakavuga abasirikare bapfuye, abakomeretse n'imijyi yafashwe, bitewe n'uruhande buri wese utangaza inkuru abahengamiyeho. Usanga abahengamiye ku Rwanda bavuga ko Movement 23 yakoze ibitangaza, naho abahengamiye ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga ko ku Rwanda hamwe na Movement ya 23 kashobotse. Inkuru dukesha KigaliNews.com yo kuri iki cyumweru tariki ya 3 Nyakanga umwaka wa 2022, kuri ubu amashyaka atavuga rumwe n'iri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arangajwe imbere na PPRD, ishyaka ry'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila, arashinja leta iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi kuba ijenjeka mu gufata bimwe mu byemezo ifata hagamijwe guhangana n'abarwanyi ba Movement 23. Iyi nkuru ikomeza ivuga benshi mu batavuga rumwe na leta biganjemo abafite ijambo rikomeye muri iki gihugu kubera ubutunzi bafite, babona ko intambara iri hagati ya M23 na FARDC yakuruwe na Perezida Tshisekedi, ndetse bakanavuga ko ingaruka zizakurikiraho zigomba kuryozwa uyu mugabo. Mu nama ya PPRD yabaye kuri wa 5 tariki ya 2 Nyakanga mwaka 2022 havugiyemo byinshi, ariko hakumvikana cyane Joseph Kabila akomeza kugaruka ku ijambo rimwe avuga ko gukemura ikibazo cya M23 ari akantu koroshye kandi kakemuka mu buryo bworoshye hatabanje kumeneka amaraso y'abanyekongo. Usibye kandi Joseph Kabila wagaragaje icyo atekereza ndetse naho ishyaka rye rihagaze muri iki kibazo,
undi nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Moise Katumbi asanga bidakwiye ko abantu bakomeza gupfa mu gihe ikibazo kiriho ari gito. Yagize ati byose bikwiye mu masezerano leta yagiranye na M23, wabaha icyo bashaka cyane ko nta nicyo gitwaye, amahoro yaboneka igihugu kikareka gutakaza amafaranga n'abantu. Aganira na BBC, Moise Katumbi yavuze ko biteye agahinda kubona Perezida Muzima ashyigikira ko abarwanyi ba M23 baba baterwa inkunga n'ibindi bihugu mu gihe ikibazo gihari ari uko arimo gutinda gufata icyemezo. Akabona rero Perezida Tshisekedi yakemura iki kibazo vuba aho kukegeka ku bandi. Aba batavuga rumwe na leta kandi bongeye gutunga urutoki President Tshisekedi bamushinja kudafata icyemezo gikwiriye ndetse no kujenjekera ibibazo by'intambara z'urudaca zisimburanwa muri Kivu zombi. Bamusabye ko yakemura iki kibazo cya M23 mu maguru mashya, bitaba ibyo bagakora ibyo bagereranyije no kumuhirika ku butegetsi. Banongeraho ko azabazwa amaraso yose arimo kumenekera muri iyi ntambara. Twe rero dusanga ahariho ikibazo kigiye gukomerera kuko abafite ijambo muri RD Congo biganjemo abaherwe batangiye kwitana ba mwana na President Tshisekedi bamushinja kudahagurukira iki kibazo cya M23 ifashwa n'u Rwanda ngo agikemure mu maguru mashya. Gusa nubwo ibyo byose bivugwa kuri iyi tariki ya 6 Nyakanga 2022, Paul Kagame yemereye isi yose ko ari we ugenga M23, ajya i Rwanda ayihagarariye mu cyiswe gushaka umutekano w'akarere. Ikibabaje nuko uteza umutekano muke mu karere ari nawe wishyira imbere ngo agiye kuwukemura. Dushoreje aha iki kiganiro dushimira itsinda rigari ry'abaryankuna ryagize uruhare mu itegurwa ryacyo. Mwakigejejweho nanjye Nikuzwe Rebecca nafatanyije na Mutimukeye Constance na Karoli Ahirwe.